Čekaj, volam, poginčeš. Da te zamotam. Ajde. Čekaj, da te zamotam. Stani, bolan. Udi ga. Tu smo, znači, pozdrav ekipa. Borimo se sa zombijima i koronavirusom. Tako je, ovo je koronavirus u budućnosti. Znači, ovako će i nas. O zaraženi Kinezi. Sam što se ovo proširilo po cijelom svijetu. Treniramo, znači, za... Tako je, vidite, ja malo skakućem tu, radim zgibove. Pa malo siđem, pa opet uradim zgib. Mislim, nije bitno što je ovo igrica, mora se vježbati, jebi ga. Ne moraš ubijat zombi ako ne vježbaš. Jel' tako? Tako. Nadam se da neću polomiti nogu odmah na početku. Opa, evo ga. Uslomio nogu. Nisam. Skačem po rasvjeti. Pa jesmo morao odmah poginuti jebote. Pa gurnuše me uvod. Ajde ovog velikog da ubijemo, jes došli? Čekaj, ganjaj ga. What the fuck is this? Sad ćemo fiknut boss. Ujebote. Udri ga. Što me mlatni čovjek. Pa zar mu ne puče ona boca na lijeđima jebote? Pa puče, al džaba. Vidiš da je neki jak. Ne. Ovaj na steroidima. Jel' mrtav? Izgorio. Što me mlatni čovjek? Taman sam mislio puškom da ga rokne. Kakva puška? Ništa mi puška ne radi. Ajde, idemo dalje. Htio je gledal cići. Gdje si jevim? Čekajte malo. Joj, al kiče. Trči za mnom. Prati. Šta tu? Gledaj čovjek, al baguje. Pa mogu ga utrati. Čekaj, volam, poginčeš. Da te zamotam. Ajde. Čekaj, da te zamotam. Stani, bolan. Udi ga. Oj. Šta radi steroid? Pipniješ ga, mlatnite čovjek. Da, će njega puška. Dela vam ljudi moji steroidi, gledajte pumpakcije šta mu radi. Evo. Hoće muda da mu rasti. Pade. To je posao. Ubili smo još jednog steroidaša. Znači, ako vidite kad steroidaša, slobodno ga ubijite. To su nikakvi ljudi. Ako ne mrete sami, uvijek imate prijatelja. Jači su možda ovi što dižu trupce. Mi ne dižemo toliko teško, mi samo čukamo. Dođi vam, to sam malo pecno, neću da boli. Joj, gledaj ih ovdje, je. Dolaz vam, rade. Šibe, bre. Ja s nogama udaram.
sam Liuksen, jebe. Pazi, ove naše ne pomažu. Koje? Koja je komanda za bombu, baci? Šta me ujedaju? Čekaj, ne znam dobro ja sam ja, ali scroll. Na jedinicu dvojku mijenjaš. Pazi, eto ti ga. Daj, nametar ne mogu u glavu da ga pogodim, jebu. Čekaj, ja nemam puške. Joj, na što se baca bomba? Pa na scroll, rekao ti. Pa, a stisneš ga. Jabolan. Haha, to je posao, gledaj me gore. Yes. Blueprint našao gore. Čekaj, ima mi jebu. Kak se popi? Ko Spider-Man, jesi vidio kako leti? Šta si? Grappling hook koristiš, jel? Ja, A kaže čovjek nešto se bomba baca, jebe što baca lafine. Evo, gledaj šta uradi, gdje se popije, jebe mi. Da. Evo. Šta je ovo, jebe? Gdje si, nemoj da ti guzove spali. Ne boj se ti za mnom. Čekamo noć da vam pokažemo klanje glavnih baja. Ja, mali Kiriza. Ma gdje si Letiš ko pošao? Spider-Man. Ma gdje si pošao? Daj, napola ga podijeli. Kome se širiš? Ma kome se širiš? Joj, razložio sam ga na tome. Da. Odi vamo, udari bot. Čekaj. Un momento, por favore. Baci je. Joj, ali pogod. Gledaj što se penju na kuću, jebu. To je posao. Ajmo dalje. Padok za kući. Očito takav skočiš, čuo sam. Imaju dol dvojica da ih ubijem. Ova govna. Ma kome ti, bolan? Vidi ga što se izmiče. Ne, ubi me. Kako te bolan ubi? On slab mi health valjda bili, imao 670. Ne, ima i zombi ovdje, zato ubi. Pobij pa me oživ. Ne diram, ili ne zobovan. Ajde, imam još 20 sekundi. To. Šta sad trebamo? Gdje se... Čekaj, ovo nije safe. Ovo lock pikovat. Ajde dok te branim. Malo si profulo safe house. Lezi bolan dole. Kući. Pokvari me. Jesi pokupio? Pokvari mi se mač. Jesam. Sam malo da padne. Šta radi? Vidi ovo. Malo smo offali save house. Malo više. Ajde, trči. Šta kaže čovjek, pratiš me? Čekaj, sjedi gore safe house. Ja. Pop ima gore onaj veliki jedan. Ništa. Ništa je tu. Tak si me sad udario. Opa, mora i na njih igrati. Ujebote.
Oko rokos. Jesmo je preuzeli? Nismo. Dolazi vam, šta je ovo jebote, vidi mraka. Šta je ovo? Jel ih ima još? Siđi dole. Vidi unutra ovdje. Je te mrak tu? Jest, pali svjetlo. Naš se pali da mrez. Na T. A, evo. Čekaj da popravim mač. Nešto, evo. Da je ovo je ovo. Mogu spast jebote. Propadao. Mogu spast jebote. I zamalo da zaboravimo. Like, share i subscribe. To je to. Da, slobodno, znači ne plaća se. Jes, to je sve džabi.